TVC ni nan kul kanin tlai na July ni ni thong pang rat chim lai Memaram June ni hlei kwa in ni som thum tiang ni hlei ni chunga rakap thong pe tu le khoboi minung som li ranglo tha an tong change sky ram then chung long man a minung pasha tha an tong tia AAPP ni chazin alang ter UN le Asian ni ramchung tlai khi nak ning changlo to sarnang vilte ngolding in nol nak le cha nak an to ko na in ni hin tiang ramchung min kip a ni fatin tluk in tlai khi tha le shram nak them them ri ram khel ruang thongtla na kongkaw tolrel tupu Assistant Association for Political Prisoner AAPP ni rakap ni uknak lak nuin rammi minung zariat le somriat le pali nak tlom lo an tha chang na e minung thonga le zani leng an tlai chang na tlai mi chungin June ni som thuma minung thong ni le zani le som kwal le paluk an thla na tia chazin an lang tar e thla ri lo mi minung thong thum leng an tang ri tia RFA ni tia rakap ni khum mi Memaram ro nak petu da Aung San Suu Kyi le President U Win Mint tel in tlai mi velte aran nak in thla dingin UN Secretary General Antonio Guterres ni nol nak le for fil nak atwa than June ni som thuma rakap ni tlai mi minung thong ni leng an thla na nu July ni khat a UN Secretary General ni hibantuk in nol nak atwa than hi se Geneva khwa a to mi UN Nushin Chauvo Gilvin Nakpu Metinga Memaram Palai Team Suri Launa in Memaram Kongkau Chai Mai Le Me Ten Tem Se UN Nushin Chauvo Gilvin Nak Metinga Memaram Kongkau He Pe Lai in Riantung Tlang Tim Lap Mi Pe Zul Ding Le Pe Zul Loading Konga Betha Nak Chu Me Pe in 10 Se alung atling mi me ram kulle ram rok adaukal mi me talukle Russia ramni anse karlak umme ape mi ram thaili anse UN Nushin Chauvo Gilvin nak phucha Memaram Palai thar team asiri locha a tutan meetinga Memaram Palai atel lo nak se UN a Memaram kong rian tung tlang pe zulding in ram tam deuh ni me anpek mi mutik a lom ok tak tak ase Memaram kong thang deuh in chimlerel ase changlai valai pi maya tai nak pakhat kan mu mi ase dia NUG chawza Nushin Chauvo Gilvin nak le Union Minister U Ang Miu Min ni chim uknak la tu ralkap chu ngakchia chawvo abuar mi ralkap ansi tia UN ni fetar tia Memaram chan karlak chawza NUG chawza ni than ngakchia chunga fakpi in an chawvo bornak kong he pe tlain UN Secretary General Chathuan chungzonga ralkap ni ngakchia chawvo an bor tia atel ti in NUG ni an langtar chi ngakchia cha tha sarsatnak ngakchia ralkap outnak pumtling lawa ngakchia chuatar nak le ngakchia tha non nak an to cha hiban tuk in UN ni uknak la tu ralkap chu ngakchia chawvo bepi tak tak an abor tu ralkap an si tia fetar na hi ase hi afetar mi hi kum thong ni le kum kul chung thil changlong zau ase Memaram ngakchia thongkat le hlei ni chunga fakpi in an chawvo borpek nak soiphun voi thongkat le voi som thum le voi kwa e chu chunga zatuak som re chu uknak la tu ralkap to sarna ase dia UN ni afe 30 in BBC ni atel July ni khat Memaram chunga COVID-19 zotnak achon thermi minung thong ni le som suri an se ram chunga COVID-19 zotnak achon mi minung sing khat le thong songa le thong kwa le zathum le som li le pasori an chang June ni khat Memaram chunga COVID-19 zotnak in minung hlei thum nun nak aliam thani COVID-19 zotnak in ram chunga minung thong thum le zathum le som li le pasori nun nak aliam chang June ni khat a ramchung COVID-19 zotnak achon mi antambik nak ramkul le ramchen na chu pakutam thenin minung zathum le somli le pasari sakai ramthana minung zathum le kul shandam kul a minung zatni le kul lakat Rengkung ramthana minung zatni le kul mandale ramthana minung za le songa le pakwa le erabadi ramthana
minung zale songale pathum ansi chun jun nikhat a rakhain ramkul maundo khwa aphan tharmi ramri ngak palakle anchum khar na telin minung zale pakhat sina covid-19 zotnak mu ase hi zotnak mu tharmi na he yankungle ne biro in arami ansi anma he ara timi minung zahni lengzong covid-19 zotnak an ngai lengai lo chak leo ansi an result achori lo dia RFA ni atel tutan thopa chumkhu mi hivial se nan di lak chunga lunglok nak tampi kan ngai